Nyuma rero ubwo ekipe ya APR iraza kuba yerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho iraza kuba nyine ijya gukina imikino ya CAF Champions League kabisa. Ubwo rero nkaba rwose nabonye ekipe imeze neza, umwuka ari mwiza cyane muri ekipe ya APR, kuva aho bazaniye umutozo wa fitness coach rwose ubona ko abizi cyane, ubona ko afite imbaraga ndetse n'ubushake bwo gukomeza gukoresha bano bahungu ba Kagege, ba Yunusu, ba Maduzone. Ibyo ngibyo amakuru mfite kano kanya nuko umukino w'ikipe ya APR izakina wa CAF Champions League. Amakuru ndi gukurura nuko uyu mukino ushobora kwimurwa ntubere muri Congo, ahubwo ukaba wakimurirwa muri Tanzania kabisa, ari aho bita Dar es Salaam. Ukaba ariho kabisa uyu mukino ugenda ubera neza cyane, kubera ko muri Congo ikibazo gikomeye cyane cya Ebola ndetse n'umutekano muke cyane, by'umwihariko kuri ekipe nka APR, ekipe ngabo z'igihugu.